siis üks. Panen salvestama. Ma kirjutan. Nii, ja mul läheb hästi. Alles jõudsin, täna käisin elamuspaas. Ja, no kas... Драгатура. Драгатура, ja. Ja ostsin Chillis vautšeri, väga hea hind oli, perepilet maksis 48 eurot. Aga üksikpilet, ühe inimese pileteid Vot oli? seda ma pole vaadanud ausalt öeldes. Ma mäletan, alates 15 eurot olid hinnad ja ühesõnaga oli nii tore nautida seal ja ühesõnaga tuju on hea ja rõõmteid näha. Puhas tüdruk ja rõõmteid näha. Alla, kuidas sinul läheb? Ma pole näinud. Nii ja naa. Nii ja naa. Как здесь дела? Что я больше не видел? Okei. No rääkige, millega siis nädalavahetusel tegelesite? Julia, mida sa tegid nädalavahetusel? Eelmisel nädalavahetusel ma töötasin. Sa töötasid? Minu kolleeg vigastas oma suure varba ja jäi haiguslehele. Seestu ma läksin mina tema tööle. Tema eest sa läksid tööle, jah? Sa pidid asendama. Sa pidid asendama teda. See mis see? Asendama, jah. Kolleeg jäi haiguslehele ja sina pidid asendama. Selge. Hästi. Sul on kõik väga lihtne, jah? Alla, millega sina tegelesid? Igal laupäeviti ma töötan. Ma töötasin. Ma töötan 6:30 kuni 5:00. 4:30. Oota, kas iga laupäev sa töötad? Iga laupäeviti. Sul on selline graafik, jah? Okei. Vaata, kui sa ütled igal laupäeval, ma töötan, это один вариант. Aga laupäeviti ma töötan, это второй. Без иголь, да? Да, потому что, как это сказать, laupäeviti по субботам, да? По всем субботам igal laupäeval. Получается как двойное. Каждую по всем субботам. Ну вот igal laupäeviti, да? Вот igal laupäeviti, каждую по всем субботам. А так либо igal laupäeval või siis laupäeviti. Kas Annika, kas võib öelda iga laupäev ma töötan? Iga laupäev, millal ma töötan? Igal laupäeval. Igal laupäeval. Да. А в разговорной речи можно, конечно же, так Iga сказать. laupäev Iga ka laupäev ma öelda. töötan. Ja, aga, господи, забыла Pühapäeval. сейчас. Pühapäeval ma magan ja magan. Lihtsalt nagu mitte midagi tegemine, lihtsalt puhkasid, jah? Selge. Aga siis, oota, kui sa laupäeviti töötad, kas sul on siis nädala sees vaba päev? Mingi teine päev? Või sul on ainult pühapäev vaba päev? Ja. Ainult pühapäev. Sa töötad esmaspäevast laupäevani. Ahaa, ja üks päev ainult puhkad. Jelena, ta tahab saada rikkaks. Soo. Palju raha. Ma alguses ei saanud aru. Palju tööd, palju rohkem raha. Ei. Talle meeldib töötada. Я приготовила. Ma
Ma leidsin ametliku töökoha. Ja, Nüüd töötan tehases. Tehases. Lisaks on suur pluss see, et tolle jõuan vaid 5 minutiga jalgsi. jaa, Elad tõesti, nii ligidal, jah? lähedal. See on Jaa. hea. Aa, see on super, ei pea sõitma. Aga, Just. aga palk on siin väga väike, väga väike. Lisaks töötan nüüd 12,5 tundi päevas. Töögraafik on väga raske. Tööpäeviti töötan umbes poole 7 hommikul kuni 7 õhtul. Laupäeviti töötan umbes poole 7 hommikul kuni 5 õhtul. Ahah, see on nagu lühem päev siis, jah? Tol panen kokku autode osi. Käed ja silmad valutavad väga. Aga kõige tähtsam on see, et mul on nüüd ametlik töökoht, Vot, jah. sest kavatsen dokumente esitama hakata. Sellised on siis minu uudiseid. No need on head uudised, rasked, aga head uudised. Ja siis On jah, alla, head uudised, jah. vaata, esitad dokumendid, vormistad elamisluba ja siis pärast nagu hakkad otsima siis teistel koha, on ju. Et siis praegu, kui selline olukord, saab natukene kannatada, arusaadav. Et siis muidugi jah, töö on raske ja niisugune ikkagi pikad päevad. Pikad, väga pikad. Ehk siis soovime sulle edu ja kõige paremat ja loodame, et siis dokumentide vormistamisega läheb ka hästi. Millal sa planeerid dokumendid esitada? Millal sa esitad dokumendid? Ma tahan pärast 3 juuli. Peale 3. Pärast mida? 3. juulil. Pärast Jah. mida? Mida? Pärast тогда mida, aga peale siis on mille? Peale 3. juuli või pärast 3. juulit. Разница есть peale тогда mille, aga pärast тогда mida? Ты знаешь этот оборот, как сказать? Pärast? Allah, pärast? Pärast 3. jah. juulit. Juulit, õige. Juulit. Täitsa õige, jah, väga õige. Ja. Nii kui mõtled, siis kohe tuleb. Väga hea. Ja, minu tutor sünnipäev, jah? Tütre sünnipäev. Так, сейчас надо сказать 3. 3. juulil. 3. juulil. Aga kas millal võib, tal on 3. juulil sünnipäev? Ja. 3. juulil ja me peame kavatseme dokumente esitame hakata. Nüüd mõtle veel kord. Мы должны подать документы, да? Me peame подать документы. Так. Dokumente esitame. Ага. Me peame esitama. А если Петр Лукас рaamatut ma инфинитив в конце всегда? Как сказать? Так, ma инфинитив в конце. Правило. Ma да инфинитив в конце, то есть мы должны подать, мы должны документы подать. Me peame dokumente esitama. Вот need on. Aga kui sa tahtsid öelda, me kavatseme, vahepeal ma kuulsin, et ta ütles kavatseme. Kui sa ütleksid, me kavatseme. Me kavatseme dokumente esitama.
это да. Just, Jaa. jaa, Just. jaa, Ja. Mis õige. vahe on? Ja, sellepärast, et see on nagu как этот чувство, ну, как бы немножко другая разница, да, me peame ja me Jaa. kavatseme. Ja siis kohe maja, da, infinitiiv, näed, Mhm. ongi erinevus. Selge, no siis loodame, et läheb hästi ja teie siis pikendate kui pikaks ajaks. Et kui te esitate dokumendid, kas pikendate 3 aastaks, 5 aastaks elamisluba, kuidas te pikendate elamisluba? Ma tahan 5 aastaks. 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 Mhm. Aga ma ei tea. Selge. Et see võib olla 3, see võib olla 5. Selge. Jah. Hästi. Väga hästi. No näed, saime teada uudiseid. Ma ei tea, Annika, kas meie sinuga ka räägime, millega me tegelesime nagu... Julia rääkis, jah, ta Jüle rääkis ja Jüle oli väga lühidalt. Ma toodasin. Ta töötas, näed, vaata, kui hea nipp, kui sa nädalavahetusel töötasid, siis kõik, sa ei pea rohkem midagi rääkima. Aga kui sa tegid midagi muud, no siin tulevad juba küsimused, on ju? ja. See on nagu minu inglise keeles, et kui me kohtume esmaspäeviti ja kolmapäeviti, no eelmisel kolmapäeval mul oli viimane tund, nüüd mul inglise keel lõpeb, nüüd on mul aega palju. Ja alati, kui me saame kokku, nagu ka meie, õpetaja küsib, teie viimased uudised, siis kõik, meil on nii palju tööd, meil on tööd, kõigil on tööd. No. Alla, sinul on tööd, Julial on tööd. Swedbankis on ka kõigil palju tööd. Siis õpetaja küsib, kus on teie kodutöö, kas te tegite? Oi ei, me vist ei teinud, me unustame. Ei olnud aega, palju tööd. Palju tööd, jah. Девочки, я перевела видео. Вот это, когда я прихожу домой, я в основном отдыхаю. Я хочу прочитать, потому что я не уверена, что это было правильно, но видео мне вообще понравилось очень. Aga oled nõus, Alla, see on päris nagu, ma võin sulle öelda, see on ikkagi raske tõlkida. Раска. Я сначала русский текст выписала, потом попыталась перевести, но это сложно. Väga raske. See on raske. Aga no, kus on maa, kus on ta infiniit? Aga lõbus. Naljakas ja lõbus. Jääb meelde. После этого будете все знать, что пухата – это да, инфинитив пухкама. Ja. Ну, Alla, loe siis. Alla loe, да. Давайте пробовать. Kui koju jõuan, siis enamasti puhkan. Hakkan köögist puhkama. Hakkan köögist puhkama, ja. Если из кухни, получается, с кухни. Не в кухне, правильно? Köögist. Sest protsess kust ja kuhu sa lähed. Kust sa alustasid, jah. Так, keegi pole siin enne mind terve päev puhanud. Õige. Seega olen mina ainus, kes puhkab. Mul lihtsalt ei jätku füüsiliselt aega. Füüsiliselt aega muude asjadega tegelemiseks, sest ma puhkan kogu aeg või pidevalt. Väga hea, kõik on õige. Väga hea, jah. Pärast kööki lähen vannituppa puhkama. Это понятно. Seal puhkan ma kiiresti, aga väga energiliselt ja isegi tõhusalt. Pärast seda puhkust lähen ma üle kogu maja puhkama. Vahel puhkan ma juba nii palju, et mul hakkab lausa puhkamisest kiireni saama. Объясните вот это kiireni. Kiireni saama, Потому что тут интернет gorla.
Это Вот до горло. сюда. Да, Вот вот так. до сюда. по горлу. Курение он. Мгм. По-русски как-то там до другого. Ну, у нас говорят сыт по горло. Вот А, ну сыт по выпало горло. курение, Да, курение, да, да. сыт по горло, да. Мгм. Потому что, ну, Кырыни сама перевело надоедает, надоедает. Ну, так и Мгм. есть. Мне так надоело, мul on kõrini Да? saanud. Я Мгм. сыт по горло этой ситуации. Мне так надоело. Я? Kyreni sama. Aga ma saan aru, et kui ma ise ei puhka, siis minu eest ei puhka kindlasti keegi. Мгм. Мгм. Mõnikord viib see puhkamine mind lausa nutma ja hüsteeriani, hüsteerika, Мгм. hüsteeriani, jah? Мгм. Ma võin sellest puhkamisest isegi nutma hakata. Мгм. Aga siis kuivatan pisart ära ja lähen ikkagi puhkama. Pärast tood kodus puhanud lähen ma veel õue puhkama, sest väljas on praegu ilus ilm ja oleks lausa patt seal mitte puhata. Мгм. Pärast sellist puhkust valutavad vahel selg, jalad ja käed. Aga ma sain aru, et puhata on vaja. Ja mõnikord palub minu mees mul isegi lehtlas puhata. Vahel muidugi käib meil seal külalisi. Aga millegipärast puhkan ma seal üksi. Millegipärast. Это почему-то? Ja, Millegipärast. ja. Мгм. Minu abikaasa ja lapsed püüavad mind puhkusse igal mittesedaga. Sellepärast puhkan ma üksi. Мгм. Ja ka sellepärast puhkan üksi. Väga hea. Me kõik puhkame üksinda. Мгм. Ja, Мгм. Kaua но sa было, teed? было Oli сложно raske. переводить. Oli Без raske. интернета, Мгм. Ну, это без да. словаря. Это очень tegelikult nagu tõesti raske ülesanne. Aga näed, tõesti naljakas on ju, jääb meelde, et kõik, mis teed huumoriga, kuidagi nagu Ja. jääb kiiremini meelde. Selge. Aga siis, Annika, no jätkame siis koduülesannega. Ja, et iseseisvalt oli vaja mõelda, kuidas kirjutada teadet. Kuidas Teade, ja. Olete varem kirjutanud? Alla, mis sulle B1 kategooria kursustel, kui sa käisid, räägiti, millised tulevad teated, mida sulle varem õpetati? Veel kord palun. Ja, Alla, sina käisid B1 kategooria kursustel, mäletad? Ja, Seal oli palju materjale. ja. Kas te ka teateid kirjutasite? Kas te teateid kirjutasite? No kiri sõbrale kindlasti. Ei, Ei kirjutanud, jah? Kiri ja. Ja palju kiri. Palju kirju. Palju kirju. Kirju. Palju Ja. kirju, jah. Palju kirju. Aga teade me ei kirjuta. Ei Pole kirjutanud. Ei Ei kirjutanud. Ei kirjutanud. ei kirjutanud. Kas sa B1 eksami konsultatsioonil käisid? Ei käinud. Ei ole Ei käinud. käinud. Ei Jah. Mhm. Ja sest nii palju, kui mina tean, et B1 kategooria ei ole ainult kiri sõbrale. Seal võib tulla teade ka ametlik. Et sa pead oskama kirjutama, kas siis kodumasin läks katki näiteks ja, või siis kursuste kohta küsida, sa pead päringut oskama kirjutama lühidalt, mitte pikalt. B2 kategoorial on ainult ametlik päring ja seal on raske, seal sa kirjutad ligi 100 sõna, aga B1 kategoorial sa pead harjutama kirjutamist
asutustesse. Ja. No näiteks Eluks on ka vaja. Ja. tööandjale näiteks ja vot nagu Annika siin nagu pani teemasid kirja, laps jäi haigeks, et siis sa kirjutad näiteks ja ma ei saa tulla tööle ja nii edasi ja nii edasi. Ja. Neid teemasid on kindlasti rohkem. Palju ja. Ja, aga kas te lugesite, mis te sellest arvate, mis materjali ma saatsin teile? Kas see oli kasulik? Kas te lugesite seda? Jaa, ma lugesin, aga mulle raske. Mul on raske. Mul on raske kirjutada. Jaa, raske kirjutada. No kirjutamine, vaata alla, see on ju kõige raskem ülesanne ausalt öeldes. No tegelikult. No vot, et siis lihtsalt on vaja harjutada, nagu Annika ütleb. Et sa pead kirjutama, veel kord kirjutama, siis ainult niimoodi saab seda õppida. Ja, kas te proovisite kirjutada kodumasinal kohta teadet? Jaa, ma kirjutasin. Хорошо. No siis võib-olla loed, Alla. Юль, ты писала? Не успела. Ma tõlkisin harjutust. Jaa. Seal, kus ühendverbid olid. Kirjuta teada väga raske, ma ei kirjuta. Ei kirjutanud, aga proovid, nii palju kui jõudsid, ja. Aga siis me kuulame, ma arvan, et me kuulame, mida kirjutas Alla. Siis me loeme veel kord teooriad, kuidas peab kirjutama ja millised on teated ja siis võibki kontrollida, need grammatikad kontrollime neljapäeval, jah? Aga siis me veel teeme dialoogi. Sobib, jah? Alla, mis sa kirjutasid? Tere! Tere! Kirjutan teile, sest mul on probleem külmkapiga. Ja? Можно так? Ja. Ja. Minu külmkap ei tööta alates teisipäevast ehk 9. juunist. See ei jahuta enam ja sügav külmik ei tööta. Palun tulge seda võimalikult kiiresti контролима ja parandama. Не знаю, зачем контролима, но контролима ja parandama. See on minu jaoks väga oluline, sest ma kasutan külmkapi iga päev. Palun võtke kõik vajalik remondiks kassa. Ma ei tea, kui kaua remont aega võtab. Palun andke mulle teada, millal te saate tulla, et ma saaksin oma päeva planeerida. Kui teil on küsimusi, siis helistage mulle numbrid 55 123 455. Jään teie vastus ottama. Loodan, et saate kiiresti tulla ja probleemi lahendada. Lugipidamisega Mari Mets. Jelena, kuidas sulle tundub? No ja väga hästi minu arust, andke mulle teada ja vot ma märkasin mitte teada, aga teada ja siis helistage numbrile. Можно и так, helistage numbrile. Helistage numbril, да, тоже говорят. Sa ütlesid numbril, ma lihtsalt kuulsin numbrit. Võib-olla numbrile, jah. Kas sa ütlesid alla numbrit või sa ütlesid numbril? Numbril. Helistage mulle numbril. Numbril, ja, no siis ma valesti kuulsin. Ja no minu arust väga hea.
väga sobib. No, No see on interneti abil. Ai aitas. Minu tutor. tütar aitas, jah? Sul on Jah. chat Vladislava. Chat Vladislava. GPD. GPT GPD Vladislava. Vladislava. Tana Vladislava helistas Astale. Ja, proua Astale. Ja. ja. Я, в общем, пусть тоже занимается. Ja, selge. Ahah. Ja, väga hea, väga ilus kiri. Потому что, ну, все идеально, да, здесь даже не придраться, но интересно, как бы ты смогла, когда начала бы сама это делать, да? Потому Ну, что это сложно. это сложно, да. Влада Поэтому- это делала, и она понимает, о чем речь. Мгм. Ну- А я, если честно, вот это сообщение, ну, сообщение в подъезде про то, что будет ремонт дома, допустим, такое еще, ну, хоть как-то можно придумать. Да А вот что проблема вы, с всё nii холодильником... raske. Всё nii raske. Про ремонт дома, да? Lift ei tööta ja Мгм. Давай проанализируем твое письмо, да? То есть, когда ты пишешь заготовки себе, да, то есть не всегда ты будешь знать, о чем может идти речь в сообщении, но есть железные заготовки, да, есть введение, да, то есть если это официальное письмо, значит это tere, lugupeetud, või tere, noh, mingi lugupeetud, если ты к кому-то по имени обращаешься. Как у тебя начало было? просто tere. Просто тире. Да, достаточно просто tere, потому что ты не знаешь, кто там. Кому ты Кому я пишешь, да? обращаюсь, да. Если, например, в экзаменационном задании или в жизни тебе нужно к кому-то конкретному обратиться, ты пишешь lugupeetud и его должность. Мгм. Lugupeetud juhataja, Да, например, lugupeetud да? juhataja, да. Lugupeetud директор, там, lugupeetud, ma ei tea, Мгм. кто там еще может быть. Вот обычно у нас juhataja, juht, lugupeetud juht, То есть juht это официальное. juhataja. А если ты То есть, неофициальное? если ты пишешь работодателю, это тоже ТАД? Да, это официальное ТЭТ? сообщение как обращение. Это паринг, да, то есть все в зависимости от Мгм. того, что ты хочешь написать. Заявление, авальдус, хочешь запрос написать, это паринг. А если хочешь пожаловаться, это каебус. Мгм. Да, то есть есть еще подвиды официальных писем, или, например, можно дать как отчет. Тебе попросили написать отчет, ты пишешь «Аруанне». Мгм. Елена, я Матиан, мы много куда чего писали, да? Мгм. Да, а если, например, в задании сообщение неофициальное, написать сообщение другу, соседу, коллеге, да, тогда можно использовать уже такое менее официальное обращение, как, например, «Tere kallid naabrid» või «Hei, head kolleegid». Например, Мгм. я, работая в большой организации, к близким коллегам я пишу «Хей», там «Хей», Ja. там Мгм. общее, да, потому что как-то странно. Если я напишу «Тера», это будет, ну, Ну странно да. там где-то, да. Мгм. Но если я пишу, например, обращаюсь к коллеге из другого отдела, да, которую я лично не знаю, то я пишу «Тера». Поэтому здесь у нас тоже принято «Хей» так вот обращаться. Но вообще, Мгм. да. «Tere kallid naabrid». Мгм. Это начало. И теперь обращение. Ты всегда есть правильная заготовка. Например, пишу вам с тем, что хочу пожаловаться, пишу вам с тем, что у меня проблема, пишу вам с тем, что хочу сообщить, да, то есть в зависимости. Поэтому эти фразы тоже нужно себе как заготовки для сообщения, с чего я могу начинать, да. А Мгм. поэтому kirjutan teile, sest mul on mure või Ну tahaksin да. teid Мгм. teavitada, et хочу вам сообщить, что. Как у тебя начиналось твое письмо? Kirjutan teile, sest mul on probleem külmkapiga. Мгм. Ah, Väga hästi. väga Мгм. hästi, konkreetselt kohe, et kohe kirjutad, et kirjutan teile, et mul on probleem. Мгм. Julia, jätsid meelde?
Юля запоминает. Jätad meelde? Panen teile Tamam. kirja. Ja, Ma kirjutan. kirjuta üles. Мгм. Так. То есть есть основная часть, вступление. Затем, то есть вступление, теперь идет основная часть. И если перечислены в задании пункты, или ты в жизни знаешь вот эти все вопросы, которые я хочу задать, да, я для пункты поставила, я начинаю их озвучивать. Строго по очереди, да, и описание проблемы. Милалекус, да, мисюхтус, что случилось? Если здесь вот в данной ситуации, что нужно взять с собой, митакаса в это, или сколько это стоит, сколько займет времени, kui palju maksab ja kui Palju kaua maksab ja kestab. remont Ну, ja. точно. Можно Мгм. было добавить, да? Сколько это будет стоить? No näiteks, jaa. И вот все эти пункты озвучиваешь. По-моему, ты все озвучила, Krume Мгм. palju maksab. да? Palju Pa- maksab? Да, Jaa. вот, no kui palju see töö umbes maksma läheb, говорят тоже, või palju see töö maksab. Мгм. 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 И Мы просто третья с часть. Владкой сидели и думали, что можно придумать на эти 80 слов. Честно, это сложно. Ну вот правда, очень сложно. Ты сидишь и ты вообще не знаешь, что спрашивать у него, Потому что бедного. если ты будешь в реальной жизни писать это театр, ты не Мгм. будешь 80 слов писать. Ну Это Да, будет, вот, да. это будет коротко 20 что-нибудь, слов да? от силы. Да. Мгм. Ну, А надо тут 80 потренироваться, слов. да, да. Ну, вот Мгм. поэтому хорошо эти заготовки вступления, связующие фразы знать, чтобы, когда ты их уже ставишь, это уже половина текста. Да, эти фразы могут быть просто тоже более длинные. Также можно эмоции добавить или прилагательных, или... Ну, надо тренироваться. Вот. Да, И надо тогда тренироваться. коковетте, регистрация, контакты, призыв к действию в зависимости от темы. И как у тебя было завершено? Где у тебя? Так. Kui on küsimusi, siis helistage mulle numbril. Мгм. Jään Мгм. teie vastus ootama. Loodan, et saate kiiresti tulla ja probleemi lahendada. Ja, väga Мгм. hea. Ja siis allkiri, тоже подпись. Если это официально, всегда lugupidamisega, с уважением. Если это менее официальные соседи, коллеги, тогда tervitustega, приветствуя, või parimate soovidega, с наилучшими пожеланиями. Да, будем пробовать разные темы. Мгм. Да. Ну, кстати, Мгм. да, вот это про вот это вот именно, наверное, коду масин все-таки действительно сложная тема. Может быть, про Ну, ребенка сложно, легче, да. да, такой как бы более такой вот, ну, это надо просто каждый вот этот, наверное, может быть, даже взять и для себя проработать вот эту каждую тему и написать какую-то вот такую маленькую Мгм. заготовку, как они как говорит, которой ты можешь потом добавить какие-то слова. Да. И Да. понимаешь, и ты тогда, у тебя есть будет вот этот шаблон, и ты раз, быстренько добавила, и у тебя уже готовое письмо. Вот и все. Так Ну вот, тема-то жизненная, она не только для Да, экзамена, она для жизни нужна. ну вот с вот письмом именно. мне легче, гораздо легче. А Теда, я села и смотрю, думаю, что мне писать? Ну как его Алла, писать? Алла, не Вот волнуйся, я сейчас вот на C1, там вообще еще веселее. Там вот тебе картинка, Боже. график, нарисованный график, и давай на 180 или 200 слов напиши, вот что ты на этом графике видишь, понимаешь? Поэтому не волнуйся, это чем дальше, тем страшнее. Поэтому Кошмар. так что нормально. Да. Ним, ну что, Да. Аника, А касутусюхен кто-нибудь искал, смотрел? Да, смотрела. Я даже скрины себе поделала в телефон. Но там же кошмар и ужас. Хорошо, тогда я к следующему разу найду какой-нибудь касутусюхен в более простом виде, да? Хотя эти касутусюхен тоже важно увидеть. Была задача не просто все перевести, а увидеть эти глаголы, которые мы проходили, связаны люлита сисса, люлита валля, например, да, панге тоге. Поэтому не надо переводить все дословно,
Но для себя, чтобы хотя бы увидеть, какие есть элементы моего холодильника, и если там что-то сломалось, как об этом вот этой детали сообщить, что там, вероятно, сломалось. Я даже немножко себе выписала. Ого, Юба, väga hea. Рика Веоутсинг – это неисправность и поиски и устранение неполадок. Но дело в том, что это одно слово, а перевод три. Или суламисекс лулитага сеа де валья. Для Ну. разморозки отключите прибор от сети. Ja, В эстонском намного меньше слов, чем в русском. no näed, eesti keel on lihtne. Да, Lülita sisse, lülita välja, jah? я действительно, я вот к этому уроку готовилась, я прям повыписывала себе это. Но дело в том, что оно не запомнится, честно, девочки, никак. Вот Но вообще. плюс в том, что ты уже будешь знать, чего я не знаю. Да. Где Ну да. посмотреть. Ну и все, да. Выучить Знаешь, невозможно, но что как бы базовое что-то, чтобы запомнилось. Он вот Лена. именно. Ja. On ju. И знаешь, On ju. Alla, järgmine kord sa tead lihtsalt, kus üles leida midagi. Мгм. Понимаешь, Я- важно не все запоминать, а надо знать, где найти Где эту найти, да, информацию. да. Это точно. Если бы Мгм. на экзамен разрешили все мои тетрадки взять, то я бы его сдала. Мгм. Väga hea. No nii, aga siis lihtsalt lobiseme veel ja kodumasinatest. Alla, kas sul on see foto A2 dialoogid? Ei, Ma kohe siis saadan uuesti. See on meil chatis, aga see oli juba ammu saadetud. Aga oota, aga need küsimused-vastused, vot mida Mada infinitiiv, mida sa saatsid, kas Ja. sellest, Это так Harjutus. просто. Tahate, хотите, да? et see Это vot Aa, vaata, так väga просто. hea harjutus Mada infinitiiv. Väga lihtsalt. Väga lihtne. No teeme kiiresti. Lihtne, Ja jah. kontrollime. Julia, palun. Julia loeb meie ja Alla ütleb, kas on õige või ei ole. Jah. Ma pean täna kindlasti koristama. Jaa, Tubli. õige. Kui olete haige, tuleb kuuma teed juua. Tubli. Õige. Armastan koeraga jalutada. Õige. Tahan õppida jaapani keelt. Да, только õppida. Õppida. Me soovime Türki minna. Ma soovin Turki minna ka. Ja mina ka. Meie kõik soovime. Ma võin ise sinu asemel põrandat pesta. Jaa. Lapsed kardavad üksi metsa minna. Jaa. Isa õpetab lapsed ujuma. Jaa. Ma õppisin ujuma, kui olin... Почему же он описин? Почему он описин? Он не Õppisin. опис. Õppisin. Vot это Ma у нас seda. Õppisin. Mõõla. õppisin. Õppisin. Ma õppisin ujuma, kui olin 5-aastane. Потому что, слышишь, Vie-aastane, vie. Юля, слышишь, потому что kui sa ütlesid, ma uppisin, nagu uppusin, nagu Annika, да, nagu uppusin. Lena kuulis, et uppusin, Uppusin, это утонула. Uppusin. Я? Да, uppusin, Да, понимаешь? Вот, да. А выписин, это научилась. Вот чтобы ты запомнила, понимаешь, вот разницу. Буду знать, упустил. Давай 10. Olen harjunud iga päev trennis käima. Ja. Ta oskab hästi matemaatikat õpetada. Ура. Я. Ma hakkan varsti tööd tegema. Ja. Poiss sõidab homme Haapsalu võistlema. Ja.
Ma proovin täna aknat ära pesta. Я. Tädi lubas homme külla tulla. Mhm. Я. Jah, ma saan homme peole tulla. Mhm. Я. Siin ei tohi suitsetada. Я. Ta soovitas mul seda näitust külastada. Mhm. Я. ja näed, kui tubli oled, Julia. Mhm. Не, мне кажется, ну, это прям очень просто, честно. No Я посмотрела это задание, но решила все-таки написать. see on tasakaalu jaoks, see on balansi jaoks. Üks raske harjutus, üks Ja. lihtne Mhm. harjutus. Mhm. Nagu minu inglise keele õpetaja ütles, et you feel success, sa tunned, et sa oled edukas. Edukas, vaata Ja, kui ja siis tehtud. jaa, Ja, lihtne, ma sain mina ju hakkama. tean kõike. Ma tean. Ja. Ja see on edukuse sündroom, sul tekib tunne, et jaa, ma saan hakkama, ma tean eesti keelt ja noh, et mitte ainult kohvimasin läks katki ja seda peab Issand, ja. parandama. Ahah. Väga hea idea. Ja. Ja peab Mhm. alati üks raske, üks kerge. Ja. Jah. Ja tubli Julia tegi kõik väga hästi. Julia, kas tegid ise või vaatasid reegleid ja kas tegid ise kohe? Ise peast? Ise ja peast. Kõik! Näed, see juba automaatselt Edu! hakkas tulema. Aasta tagasi Julia seda veel ei teadnud. Тут самое главное запомнить Олен Харюнут, вот эти, и тулеб, Да. когда это все-таки глагол движения, а когда он все-таки идет как непознавательное что-то, да? Делала упражнение, я сначала сама написала, а потом через искусственный интеллект пропустила, и он мне показал, какие ошибки, и шпаргалку мне сделал, когда да, когда ма. Ага. А много ошибок Вот, было? и- Palju vigu oli? В этом упражнении нет, а вот предыдущее, но мы будем в четверг разбирать, там, там я вот А2 нормально, а Б1 запуталась. Ну да, там сложно тоже. Ну, Да, А поэтому, что у нас на четверг? там Надо был что-то найти? грамматический перевод с русского, я тогда повторю еще. Да, повторите, Ühendverbid. пожалуйста, потому Да, что да, я потерялась. Ühendverbid и грамматика. Мгм. No nii, A2 küsimused ma saatsin, dialoogid. Поговорим о наших kodumasinad последний раз. В следующий раз новая тема. Мгм. No Jelena, palun. sina Подожди, alusta. oota, mida sa saatsid? Ma ei No näinud. lehekülg 60. Kodumasinad A2. Meil oli eelmine kord A1, siis olid lihtsad, näed, lihtsad küsimused. Nüüd on natukene raskemad. Okei. Alla, kas sul on nõudepesumasin? Я, он küll, только я ей не пользуюсь. Aga ütle eesti keeles seda. Ma ei, Ma seda ei Ei. kasuta. Ma ei kasuta. ei kasuta, jah, ei kasuta. Miks sa seda ei kasuta? Mulle meeldib, забыла посуда, Ну, nõudu pesta, Mulle meeldib nõusid pesta. nõusid pesta, jah. Okei. Väga meeldib. Issand jumal, on selliseid inimesi, kes armastavad nõusid pesta. Minul näiteks ei ole nõudepesumasinat, aga mina väga tahaks. Mina üldse ei armasta nõusid pesta. Aga minu mees, temale meeldib. Võib öelda, et mul on nõudepesumasin. Ja ma oskan seda kasutada, kui mehele meeldib nõusid pesta, last peseb, on ju? Nii, Alla, siis sina küsid. Так. Я спрашиваю Юлю, да? Ja. По очереди. Мгм. Так.
Mis kodumasina sa kingiksid oma emale? Мгм. Машина, да. Masina. Aga masina? Ei. Kodumasin. 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 Да. Kodumasin. Masin. Mis Машина, да, kodumasina? мы хотим сказать. Машина, да? Машина. Нет, не Масина, да? машина. М-м. Масин. Мгм. Потому что машина – это auto. Так. Kingisin oma emale saumikser. Мгм. Kingiksid. Kingiksid, jah? Kingiksin. Мгм. Ma kingiksin. Мгм. Ma kingiksin oma emale saumikser. Мгм. Kingiksin mida ma? Мгм. Saumikser. Kas temale meeldib süüa teha? Miks sa kingiksid temale saunamikserit? Miks? Minu ema meeldib pечь пироги. Pech? Talle emale meeldib küpsetada. Küpsetada, jah. Mhm. Minu ema meeldib küpsetada. Mhm. Minu emale meeldib küpsetada. Emale. Потому что моя мама, моей маме. Kellele? Minu Emale. emale. Jah. Minu emale meeldib küpsetada. Küpsetada. Selge. Aga, vabandust, Alla. Isale? Isale. Ma kingisin oma isale vegetaja. Veketja. Vegetaja. Veketja. Vegetaja. Ja miks sa kingiksid isale veketja? Miks? Miks? Minu isa väga meeldib jõi kohvi. Minu isale väga meeldib kohvi juua. Kohvi juua. Kohvi juua. Selge. Nii. No, Julia, sinu kord. Küsi minu käest. Jelena, mis kodumasinat sa viimati kasutasid? Ma kasutasin viimati multiketja. Mida sa kasutasid? Multiketit. Mhm. Multiketja. Alla, mis kodumasinat sa kasutad rohkem suvel kui talvel? Ma kasutan pesumasin suvel rohkem kui talvel. Ja, Juljake, mis kodumasinat sul ei ole, aga oleks vaja? Masinad? Masinad? Masinat. Mis masinad? Kodumasinat. Mis masinad? Masinat. Masinad. Masinat. Masinad, jah. Mul oleks vaja tolmuimeja. Tolmuimeja. Ma tahan ka. Või see maksab väga. Kas see maksab palju?
Palju, jah. Ei maksa palju, ei. Nad on erinevad. Erinevad tüdrukud, mina ostsin omale Huawei ja ma ostsin, Kui palju maksab? maksis 156 eurot, väga lihtne, tavaline, ma olen väga rahul. Ei ole vaja mingisugust kallimat osta, ei ole vaja. Niisugune tavaline 50? 100, 50 eurot? 156 eurot see maksis. Ja mina kasutan ja mulle väga meeldib ja ma laadisin telefoni rakenduse ja lülitan telefoni kaudu ja kõik. Ma saan valida niimoodi, näiteks koristab ainult ühes toas, kas koristab näiteks terve korteri või näiteks ma saan valida, et ta peseb põrandat. Kas ta täna koristab köögis, esikus. Ja mina nagu otsustasin, et ma ei osta mingisugust kallimat milleks. Kui ma saan odavama ja see töötab ja olen sellega rahul. Et selles mõttes, et ei ole vaja. Aga sina, Julia, vaatasid, kui kallis see oli? Sa räägid, et see on väga kallis. Kui palju see maksis? Minu abikaasa regi, see on väga... No on olemas erinevad, ja. Kas ta ütles, kui palju? Ei öelnud sulle, jah? Kallis, kui palju? No 1000 eurot. No nad tahavad võib-olla niisuguse... Kas teil on suur maja? Mul on kodu умный дом. Tark maja. Да, и нужен робот, чтобы к нему подключиться. No siis on kallis, jah. Siis on kallis, aga kui jah, niisugune tavaline, siis... Так, Allake, kas ta ostaks kodumasina veebipoest? Так, покупала ли я в интернет-магазине? Kas ostaks. Купила бы. Купила бы. Я, Скажи, я купила бы. Ма остакс kodumasina Kodumasinad. Kodumasina veebipoest, aga сейчас, aga ma сейчас скажу. Ma pik mõtlen. Kaua mõtled või? Долго бы думала. А скажи, в тинге воскневись, я долго бы... Скажи, я долго думаю, а потом я долго бы думала. Ma kaua mõtlen, ja? Ja, ага. А Kaua если mõtlen? эсикс добавить? Так. Думала Kaua mõtleks. Kaua mõtleks, ahah. Kaua mõtleks. A miks sa kaua mõtleks? Kas sa kahtlustad? Sulle meeldib rohkem poes osta? Mulle meeldib poes käia. Ja kaua mõtlen, et ma tahan. Et valida on raske, jah? Et lihtsalt Ja. See on, vaata, see on naiste teema, eks ole? Kui valikus on rohkem kui 2 asja, siis meie aju ei jõua selle valikuga. Ja meie peame mõtlema. Eks? Ma olen samasugune. Ja, ma ka mõtlen kaua. Aga mina ikkagi treenin ennast, et see protsess läheks kiiremini ikkagi ja viimasel ajal ma näiteks hakkasin juba veebipoes ka midagi tellima. Niisugune, vaata näiteks tolmuimeja,
no lihtne asi, maksab 150 eurot, miks mitte. Võib-olla ma telliksin veel, no ma ei tea, Vegetia näiteks. Vegetia ja, Mhm. aga robot imelja Tolmuimija. ma ei tea. No vaata, mina tellisin sellepärast, et mina vot Annika, meil Annikaga on üks sõbranna, kes oskab nõu anda. No, ta teab kõike. Ja siis ma temaga konsulteerisin, temal on samasugune tolmuimeja ja siis, kui ma hakkasin otsima, siis ta ütleski mulle, et aga milleks sa nagu, no, vaatad midagi kallimat, vot väga normaalne hind. Normaalne hind, jaa. Ja ei ole kallis, teeb oma tööd, koristab, peseb. No ja siis ma otsustasin, et väga sobib ja mul on 2 kassi kodus ja vaata, ma pean koristama ikkagi praktiliselt iga päev. Ja nende eest. Nii, selge, hästi. Nii, kes küsib siis edasi, et ma jutustan? Ma, в смысле. Ma. Juliake, Jelenake, kas sul on elektri- või gaasipliit? Mitu nuppu su pliidil on? Ja, Mitu nuppu? Mis see on? Knopki. Кнопки. Ja, nupud. Nupp – это кнопка, nupud – это кнопки. Ja, mul on elektripliit ja mul on seal siis, ma praegu ei mäleta, aga ma ei tea, mul ei ole nupud, mul on niisugused, ma ei tea, ratakesed, kuidas neid nimetada. Ja, et ma keeran niimoodi. Вот эти? На электрические плитки у вас... Да, no mul on üks vana pliit. Mul ei ole mingisugune moodne, nagu need uued pliidid juba nuputega, see, как она там называет, kuidas see, indutsioonne või... Puutetundlik pliit, ja, et mul täiesti niisugune tavaline ja siis võt see need regulaatorid, no sa keerad niimoodi. Ja tegelikult niisugused lihtsamad pliidid ongi nagu niisuguste regulaatoritega. Как по-русски puutetundlik? Sensorne. Дотрагиваешь. Sensorne. Ja, aga kunagi kui ma teises korteris elasin, siis meil oli gaasipliit. Ja meil oli niisugune pliit, et see üleval oli gaas, aga see ahju oli elektriline. Aga tegelikult ma võin öelda, et mulle millegipärast meeldib rohkem elekter. Ma ei tea, see gaasipliit mulle üldse ei meeldi. Mulle meeldib gaasipliit. Väga meeldib. Индукционе, я услышала, вы переводили, ну, в общем, индукционный плит, meeldi. Kui ma ostaksin endale uue, ma ostaks täiesti tavalise puutetundliku pliidi, sellepärast, et selle induktsioonipliidi jaoks sa pead jälle ostma kõik uued nõusid. Ja need pandid ja kõik sa pead uusi ostma. Ja sellepärast mulle see ei meeldi, kui sa pead kõike ära vahetama. Nõusid väga kallid. Nõusid on väga kallid. Väga kallid, ja ongi. Nõud on väga kallid. Muidugi näiteks ütleme, tavaline pott maksab, no ma ei tea, 50 eurot näiteks. Siis see pann, kui sa tahad korraliku panni endale, see maksab ka mingisugune, no ma ei tea, 40, vähemalt 40 eurot ja nõud on väga kallid ja sellepärast mulle see selline pliit ei meeldi. Ei meeldi, jah. Selge. Nii. Jälle külmkapist just. No mis asi? Julia, kas sul on külmkapp?
Jah, on küll. Kas sinu külmkapil on sügav külmik üleval või all? Sügav külmik on külmkapis all. All. Okei. Allake, mis on sinu kõige uuem kodumasin? Aga kõige vanem, kui vanad need on? Это не моя квартира, ну окей. Fantaseeri, mõtle välja. Fantaseeri, mõtle välja. Окей. Minu kõige uuem kodumasin on pesumasin. Какой masin? Mis asja? Pesumasin. Me тебя научим, me õpetame sind. Me õpetame, vaata, õpetama, учить, õpetama ümber, переучить, да? Переучить, Me да. õpetame sind ümber. Me õpetame sind ümber. Сейчас. Pesumasin. Во. Masin, Masin. jah. Так, minu kõige uuem Minu kõige uuem kodumasin on masin. Kodumasin on pesumasin 2 aastat vana. Umbes 2 aastat vana, selge. Aga kõige vanem masin, kodumasin. Я под конец урока запомню, наверное. Так, Еленака, mis on sinu kõige kallim kodumasin? Kodumasin, mis on kõige... Еще не конец урока, да? Minu kõige kallim kodumasin, issand jumal. Külmkapp, ei? Külmkapp, las olla külmkapp. Külmkapp, jah. Nii, kes selle kodumasina ostis? No, meie ostsime, ise endale ostsime. Вот смотрите, как она сказала, iseendale. Помните, мы учили? Сама себе. Сама себе. Iseenda, да? Iseendale. Me iseendale ostsime. Iseendale. Nii, jätkame külmkapi teema. Julia, mis on sinu külmkapi peal? Peal это... На. Minu külmkapi peal on... Листик с правилами. Peal. Peal on niiviisi Peal. üleval ikka, jah. Peal on так, весы. Ma ei tea. Köögikaal. Кухонные весы. Кухонные весы. Köögi. Köögi... Kaal, это весы, kaalud, весы. Kaalud. Как они, kaal või kaalud? Kaalud, да. Kaalud все-таки. Köögikaalud? Köögikaalud. Aga külmkapi all? Так, aga külmkapi all on tolmu. Tolmu, aga võib ka öelda, ei ole mitte midagi. Ei ole midagi. Ja, minu külmkapi ei ole mitte midagi. Külmkapi all ei ole mitte midagi. Allake, kas sa tead, kui palju maksab moodne kohvimasin? Kohvimasin. Ja, ma sain aru. Ma väga tahan kohvimasin, väga tahan. Aga ma tahan moodne kohvimasin. Moodne kohvimasin maksab... Masin. Moodne kohvimasin maksab umbes 500 eurot miinimum.
Oi, teate, tüdrukud, minu tütrel on moodne kohvimasin ja teate, ma hakkasin mõtlema, kas mina tahaksin endale, arvatavasti mitte. Ma näen, et ta peab kogu aeg seda pesema, ta peab pesema kogu aeg. Kogu aeg? Ja Jah. kogu aeg sa pead seal puhastama, pesema. No kui sulle meeldib nõusid pesta, no arvatavasti sulle meeldib ka kohvimasina pesta, no siis on vaja osta. Aga mina ikkagi, Annika, kas sa tahaksid endale? Mul oli. Sul oli, ja. Annika mäletab ka seda, et kui oli vaja kogu aeg seda pesta ja siis ta sai aru, et tema rohkem ei taha. Ja siis Annika, seda peab tõesti, ma ütlen, ma ei mäleta, kuidas see protsess on, seda peab ka veel puhastama mingi spetsiaalse vahendiga. Loputama. Mingisuguse, Jaa. väga keeruline oli. Ja. Ahah. Ja siis mu tütar kogu aeg nagu räägib, et no jälle midagi nagu. No ja siis ühesõnaga, kas nad juba ükskord viisid garantiirimonti alla, mõtle väga hästi, kas sul on seda. Ma ei taha moodne kohvimasin, ei taha. Ma ei taha mida? Ma ei taha отрицательное, всегда осостав. Ma ei taha mida? Ma ei taha kohvimasinat. Jah, kohvimasinat. Да. Kohvimasinat. Да, и ma vabandan, я проверила, что кал – это в единственном числе, да? Если я скажу калут, это когда у меня много разных количеств. Все-таки кал была правильно, да? Кал. Я вот мне почему-то так и казалось, думаю, Да, кал, вроде, да. Я исправила. Köögikaal, кухонные весы, да? Кал – это вот весы, на которых килограммы калуме. Да, и вот любые весы, вот, которые ты сам себя взвешиваешь, это тоже кал тогда получается. Да. Правильно, Аника? Да, Да, и когда спрашиваю, сколько вы весите, kui palju te kaalute? Вот тогда да. Вот. 2L. 2L. Kaks A-d. Kaaluta. Selge, no kohvimasinaga kõik on selge ja arutasime. Alla ise mõtleb, kas talle meeldib pesta nõusid, kohvimasinad, ehk siis varsti ta ostab endale moodsa kodumasina. Tak, ja siis jätkame. Alla, sina vastasid, siis küsi sina. Jelenake, kas sa kuulad muusikat? Millega sa muusikat kuulad? Oi. Jah. Väga ilus. Teate, ma vahepeal kuulan muusikat, aga mitte iga päev. Ma ei saa. Miks? No ma kuulan igasuguseid. Ei meelde? Tead, ma olen selline inimene, mul nagu, tead, kuidas ma ütlen, no näiteks, mul perioodiliselt, ma ei kuule kogu aeg, et mul näiteks, vot täna ma ei tea, tänasest päevast mul kuidagi tuli, ma ei tea, mõte, et ma tahan kuulata näiteks Rammsteini. Ja siis ma kuulan. Ma võin kuulata mitu päeva ja peale seda kõik, ma jälle ei kuule mitte midagi. Ja siis mõne aja pärast jälle, no võib-olla ma tahan kuulata, ma ei tea, veel mõned, isegi mingid vanad lauljad, vot viimati ma kuulasin näiteks Chris Rea. Annika, mäletad, sul olid kuidas see, как этот проигрыватель, kuidas see oli? Plaadimängija ja tead, mina sain ühe vana plaadimängijat endale. Mul on nüüd Vadimi Suvilas on see vana plaadimängija mingisugune, ma ei mäleta, kas see oli mingi Rossija nimega või ma ei tea, mitu aastat see vana. Ja siis vot ma kuulasin plaadid. Et ja väga põnev oli.
meelde tuletada, et meie lapsepõlves me kuulasime plaadimängijad iga päev ausalt öeldes. Vot. Et ma ei saa öelda, et ma kuulan muusikat kogu aeg. Nii, ja Julia, mida sa teed, kui sinu pesumasin läheb katki? Näed. Just arutasin. Kui mu pesumasin läheb katki, siis ma nutab Nutad? Ahah, no ja see on. ja karjub minu abikaasa. Sina karjud abikaasa peale või abikaasa karjub su peale? Kes karjub, sina või abikaasa? Ma karjub abikaasa. Karjun. Ma karjan abikaasa. Abikaasale. Sina Abikaasale. Oota, miks sa karjud tema peale? Kas sa abikaasa peale karjud? Miks sa karjud? Ma tahan, et ta remontib. Kas sa karjud või sa palud viisakalt, kallis, ole hea, kas sa saaksid parandada meie pesumasinat või sa kiiresti paranda ära või kuidas sa teed? Minu abikaasa ei kuula. Kui sa ütled lihtsalt niisama. Ma räägin. Aga ma karjub. Karjun. Ja начальник karjun. Sina karjud, aga võib öelda, ma tõstan häält ja подниму голос. Ma kutsun valjusti ja громко. Või ma kutsun valjusti, да. Või ma tõstan häält, et see karjun, ma ütlesin, issand jumal, kuri naine. Karjub. А прямой перевод карюма это кричать, да? Да. А вот eesti keeles карюма это совсем что-то другое, чем, по-русски я кричу, да? Да. Я ору. Вот. Это прямо вот ору, значит, понимаешь, когда прямо вот, понимаешь, такая злая ты такая, что ты уже так орешь, поэтому я тебя и спрашиваю, что ты кричишь на мужа, да? Хотя на самом деле орать это рökkima. Рökkima, это еще хуже. Что ты на меня орешь? Да. Rääkima, говорить, rökkima, орать. И представьте, когда вы работаете в клиентитeeninduse, и тебе нужно ma rääkisin, да, клиентина, и ты пишешь ma rääkisin клиентile, то есть не я говорила клиенту, а я орала клиенту. Нормальная опечатка в тексте, да. Rääkima või rökkima, да. Rääkima, ja. Ja karjuma, да, это. А если я зову громко, да, ma kutsun valjusti, ma kutsun. Valjusti, да. Ma kutsun valjusti. Да, наверное, все-таки, да, тут потому что прямо кричу на мужа, мне стало как... сразу же, да? Да, не очень прямо, знаешь, вот... Я такая думаю... Режется. Да, такая думаю, ничего себе, она сразу же будет... Он еще ничего не сделал! Ладно бы он начал ее чинить и не исправил, я еще понимаю. Она чувствует, что он не отремонтирует. И сразу же заранее... Сразу. Julia, ühesõnaga siis kui pesumasin läheb katki, siis ma valjusti kutsun abikaasat ja tema hakkab seda parandama. Väga hea. Davai, Julia, sinu viimane küsimus. Okei, mis kodumasinad on sinul, aga sinu vanaemal ei ole? Kahjuks minu vanaema suri, aga tal polnud elektropliit. Tal on ahi, dravяная ahi. Tal oli ahi. Puupliit. Puupliit. Дерево, puupliit. Ну, это puuплита, у нее, может быть, печка была? Разница есть. Puupliit, тогда ахи, но ахи, это печь, то есть ахи, да, электрическая,
Пуахи тоже так А у говорят. нее была именно Ахи или вот это Пуплит была, Алла? Нет, Скажи. ахи, Ну ахи, вот, Ахи, ахи, я. ахи, да. Угу. Ну ja kui vana ta oli, sinu vanaema, kuidas Minu vanaema oli 73 aastat vana, Noor. kui ta suri. suri. Väga kahju, jah. Minu ema 87 aastat vana. Ja siis ma Praegu? arvan, ja minu ema 87 aastat vana ja tema siiamaani ise käib poes, peseb nõusid, koristab. Tal on kodus pesumasin, no ta muidugi nagu oskab ise kasutada. Kui ta sai 80, siis ta õpetas arvutit. Siis ta tahtis arvutit kasutada ja ta muidu ei oska palju, ta oskab ainult näiteks YouTube'i sisse lülitada, jah. Aga teised ei oskagi sedagi. Ja kasutab nutitelefoni. Jah. Et siis nagu inimesed on erinevad, võib öelda niimoodi. Kus ta elab? Ta elab Paldiskis, Eestis, Paldiskis. Paldiskis, jah. No ja, et me ju kogu aeg arutame. Korteris? Korteris. Ei, Korteris. korteris, jaa. Ta elab korteris ja selles mõttes mul nii hea meel, et tema nagu ise hoolitseb enda eest. Ise oskab hoolitseda. Mitmendal korrusel ta elab? Ta elab kolmandal korrusel. Et ikkagi Võsaka. ja natukene kõrge, aga õnneks ta ikkagi nagu saab ise nagu üles minna ja alla minna. Kas ta veel jalgrattaga sõidab? Jalgrattaga ta enam ei sõida, kui ta oli 82 või 83, ta ütles, et mul on juba häbi jalgrattaga sõita, et see on juba naljakas. Ja siis ja veel nagu põhjuseks oli see, et ikkagi see jalgratas oli väga raske tõsta. Aga ei, jalgrattaga ta, kaugel ta juba ei saa niimoodi kõndida muidugi, aga jalutab, käib ise ja isegi nagu ei taha, kui ma ütlesin temale, ema, davai, ma ostan sulle niisugune, rattaga kotti, eks nagu kõik vanad mutid käivad, ei, что я старуха какая-то, ei. Действительно. Ainult 87, Ainult 80, ja septembris ta saab 88, et mõned kuud ja ehk siis ja Annika ema saab 80. Ja. Proua. Боже, дай им, Боже, долгих лет жизни, еще пусть живут и живут. Главное, чтобы et see elukvaliteet oleks selline nagu tead. Et inimene ise saaks hakkama. See on tähtis. Nii, hästi, aga see oli viimane küsimus meil, et võib-olla tänaseks lõpetame. Annika. Ja, ma lisan, et дровяная печь и дровяная плита, она официально звучит как печка с дровяным отоплением, да, puuküttega ahi. Да? Puuküttega. Можно в разговорной, я чаще слышала puuплит, там вообще официально там puuküttega ahi või puuküttega плит. Если вы видите в продаже квартир, например, тоже часто используется отопление какое? Puuküttega. Puuküttega, да. Печное отопление называется, да. Nii. Tänaseks siis Annika kõik. Kõik jah, tüdrukud, midagi oli täna huvitav tund. Mida õppisite täna? Mida saite teada? Kokkuvõtte, что сегодня запомнилось? Mis jäi meelde? Ei meelde või meelde? Vaata, meeldejääma, это запоминать. Ja. Да. Mis jäi meelde? Что запомнилось? Mis jäi meelde?
А Mida mis tegime? meeldis? Mis meeldis? Ja mis Это что meeldis, jah. понравилось. А mis jäi meelde? Что запомнилось? Aga mis ei meeldinud, aga jäi meelde. Ja, mis ei meeldinud? Aga jäi Nii. meelde. Allal kindlasti ei meeldinud, et me parandasime kodumasinat kodumasinaks. Я. Aga jäi meelde, vaata. Aga jäi meelde. Aga jäi Kodumasin. meelde. Kodumasin. Mulle meeldib kodumasin, aga ma unustasin. Ma Sa unustad, unustasin. ja. No see on Unustasin juba- ja unustasin. No sina sa oled harjunud juba niimoodi öelda ja nagu sa ütlesid, aga lihtsalt no see on, võtab aega natukene, et sa hakkad nagu õigesti ütlema. Hästi. Я. Сейчас скажу, что а как сказать? Ма Мелдин Яма? Или как? Я нравлюсь кому-то. А Нет, если мне я не хочу понравилось- нравиться кому-то. Да, вот Я это хочу, всегда я да. запомнила. Тогда мне нравится, тогда как сказать? Mulle meeldis. Mulle. Да, а я хочу сказать, я запомнила вот это Мелди Яма. Mul jäi Aa. meelde. Meelde, mulle jäi meelde. Mul jäi meelde. Mis jäi Муль, meelde? Ян, Мелди. Jäi Jäi? meelde. Mul Jäi meelde. Jäi meelde. И перечисляешь. Мне запомнилось. Так. Муль, яй, Мелде. Упусин, все он утонул. Ага. Я. Ага. Õppisin. Роккима, Роккима. Рякима, Роккима, вот, Роккима. Роккима – это на рок-концерте. Я когда пошла, тоже есть глагол «Малексиме роккима». Мы пошли на рок-концерт, вот, и там будем вот так вот. Зажигать, да. А как орать тогда? Роккима. Рёкима. Вот смотри, Рякима две буквы а Рёкима две буквы И вот и разница получается. Все то О, же самое. Господи. Да. Roheline tegusõna. Рёкима, я? Рёкима. Рёкима. Röökin. Рёкима. Мгм. Так. И Сендале, Мгм. Köögikaal Мгм. ja kõik. Мгм. Väga palju tegelikult. Ja. Ja. Upusin, Röökima. sõnad. Jaa. Мгм. Köögikaal. Uued sõnad, jah. Jah. Мгм. Julia, mis sinul oli? Jäi meelde? Täna tundub väga raske ja ma kuulasin pärast еще. Kuulan Sa pärast kuulan Veel, veel kord. veel. Ahah. Veel Veel, kord. veel, Veel kord. Mhm. veel kord. Aga jah. Mhm. No Aga väga hea. Mulle ei meeldi teada, ei meeldi, aga ma arvan, et see on vajalik. 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 Aa. Ja sa pead tööl kirjutama Vot. näiteks, sa pead Mhm. arstile kirjutama või siis... Давайте нам какое-нибудь задание, мы что-нибудь будем писать для того, чтобы просто Да. набить руку. Jaa, Тебе seda надо me набить teemegi, jah. руку. Mhm. Ja. Да. Mhm. Mhm. Потому что Кирья, ну как бы вягатора, теаде, Mhm. Ну, No aga потому что siis... все... Noh, Ja. Lena, mis sul jäi meelde? Ой, mis mulle jäi meelde? Issand Jah. jumal. график. Вам не нравится график, да? Lühike mälu. Слушайте, а вы решили идти на C1, да? Ну да. Мгм. Удачи.